Another malakan yamka nas dialtin kontin barwani liangwasame biaka malka Nuer online TV channel anda manduni cham kon nyamale anong roine gwasame an wala bianga jeno shanga jandanga ro badak no kapay badak ron kin danga ro jandanga ro di atukon ke breaking news mugoro de koran palpin ka liangda ari gan chitwo ka longechuk no gwada na na chikor chitwo tin so kurmidi bana right ke kwide ka jan lerame a very important message gorjan o chide run away gorjan o de link elio but kenyam gorjan o temde kon ngwasem mi chitwo re wiki juba kan me to ko kuma SPLA ayo ko wade gorjan o baje nyot baje nyaka yekel kan kono ko breaking news tin content walk ka longechuk ram ki longechuk tiega kana my wood longechuk kanti ban writing wala kenyam chana kon focus kana mane ramnen yana me jen ram kel ka kuma SPLA ka jom chalat nona South Sudanese Netherlands citizen unlawfully arrested by Stephen Call group for refusing to join them. Family members informed Lead TV this morning that Gadit Peter G. Galwak was abducted with two others at T Place around University of Juba and taken to a unknown location. Wouldn't me jena wa charge kef jo me chale wa jen charge kef no ka jen cha kef ko wade kab je ken ne dangra ko ken ne dangra to cha kef kel rai which ka Juba ka jo ran chalat ke je she Lead TV jene cha right kana lo chicken mana le ro de chicken ngach cha ngaje no rama me wa jen cha je kinaf ke cha je kef ko bom ka wa ne de kone ke wa Stephen Farquhar la group dien wa kanetin ke wude me chala Gadit Peter G Galwak jen chu dan cha chole wa jen wa je ke gwad met kin ke shaitin gwad meti ke University of Juba jen cha kan gwad me sha ngajen tam wa chi she mana chi garwa je mo chi kana latten go mi shora la re which ka Juba right now right corner no question ne ngume talk right now kajen wude cha keve e mistake tedi shame do take dur mi shame me dong de kep kaja mi de jago baje yen kaja ko me take dur mi shalat and then there go ba de je ngajen go ngaka me yan kaje ka ku dur ka manana shalat ko jen chala do aramimo mi be we do dien kajen le laran ku me SPLA but cheluk point en go jen be chonkel ke kuma man right ke parkol ran SPLA yo ke logo jeno der chonkel gana parkol so jen do badan chala ge jengo dong yan ke jamone so chi ayenen gwasme ka media ke Lish TV chi kala no wude me chi family members chi kala no chaje kef ka chana ngwan me changach bodwa ke benetin kon tila ne parkol re wiki Juba ka joran chalat ke je family de ano chawude me chaje kef ko jen shelu no jonya parkol group cha chula do chayo kebe kene di shirka to right now michir na me chi chong of course jin mi chi party na chi logo no bi chong kele ka ngume de kene yen keje I think they je chi writing chi ran chi de yen ko jen che refuse no boko bonde ki boko party do so mi nyodo na me ngu riek no re kuma ka marwaike wude shalke me parkol so ji parkol chara me cheje de yen tele chuong ka tele luang ka yene ka je ka tele odere je intimidate bo ko ran take a choice gwada chi no no butin bi chuong je ma de chuong je ba cha de goro jen ba ji kep lora bang ko shilok chi kum shilok la kum parkol so this thing che chuong na me de kon dial te ngai de so chude me mishal ke Gadit Peter ne ji galwak wajen ram ma cha kevre wajen tama ka Juba ka cha nan gwan ma sha ngach ka do badan chalat ke je me de kon dial bolung ko gwadan cha nan tina kume mo ke parkol ko nang da tong mi by the way bad thing ko jen ko me mi je ko je send out longba ko jin mi dong bna bi ka kef ki bi intimidate ka bom wana mo che chong so jo me mugor kon dialo de kon ling ka ta da en cha to ko je right now ban right ke riga da na shoda la tere which ka longechuk ana ken kono ni mi jira mi jidit gorjen oder channel der je support please ku subscribe ku notification bell ku jetwan ka kwa comment bo gwada ma pin fin video ka ko bleren kon la gwada bi ken chwa mala be ki bi ken chwa mala shub keji bana ma dana chalat gwasame bana je linkel
na be ye chair ke screen kiman cha gor Ramadan la spokesperson ko kuma SPLA yo kamadan shoda lat no ken yam chana ne memeling ka jo shala den walle shala do chi kuma SPLA yo waken shika clash kana kuma SSPDF bala kuma kirme yadit deni kena content ray wujin winimi waken chicken kor mo chicken ter wale lo chala kor midit kashi kor motot kata dan chalat keje wa kor mo chero malong ka sha me tungwan kana long sha kanen gwada dan chi ke tokten so mi shit kana me de kon ngaje nodi rek jatin tem ray wujin winimi chiriang motot riang midit so tana dongi kan den nang for granted ko riang mutuk kurte tin by the way ala be jamat ko michore la ne siang la generate so chane micha gor gwada me karamadan en la ler la kalat ka kuma SPLA yo chan jamiling ba kel gwada me ko jen charwach ano kamanan chore la re wichin binami ngai kon mitem michore la jo la jamala tube ano katada ne chi korche to ko je choka social media de and then chaman chekana gorche jawonen Ramadan la spokesperson ko kuma SPLA yo ka jodan chalat gwase mem gor konde konan pinka liangde kodi tin kon leru diare wich ka sa Sudan kor diara kon lat korudien token kelot chana roitin madan no te ka mite le kam kuma SPLA yo kenene de konti la SSPDF okay so mishit kaname chebutuo ko pujan tama ka kore en wochi korcha to ka longechuk county longechuk so en longechuk ngai kone te pin kume SPLA yo no wal but ka kore cha na cha ka buitin gwade da ne chireng meche tokten so chana jo me chana jamilin kel ka do badan en to je ko gur kon ban janga je no ngumi chiro da la tok re wijin winemi ka do badan en chi korche to je ki announcement dan cha me ka ta dan chi korche to je ani chana jamin kwen kel chala de wone ne Ramadan en la lerla kala de ka kuma SPLA yo na ude shalka me lam Gabriel message ne yana me gwada me message mi cha nyak kene di alka social media de shala de wone ne this morning at 8 a.m. in the morning, the SPLA intercepted an attacking force of the SSPDF outside Matiang, leading to the ongoing clash that have now reached Matiang town in Longechuk County. The situation in Matiang remained tense as the SPLA joined with the army youths continued to maintain presence inside the town. In separate incident yesterday, August 27, 2025, the SPLA forces also prevented two coordinated attacks from the SSPDF in Jamara Sabah and Limoro in Lenya County. The SSPDF were countered trying to move toward the SPLA position around the Lenya. Two enemy soldiers were killed and several others wounded during the clash. Jome chala de Colonel Lam Paul Gabriel. So chana min focus kumana chalat gwaseme kuma SPLA. En kuma SPLA yo raji chikalat gwaseme mugnywa ka yekele men michi kana gor gwada danen chireke toktin tane ngaje gwan wona ne ka jo chikalat gwaseme chikon ngaje no chi clash tok la tok chikorche tok ka chi dene SSPDF wa chiken dindi konda dene SPLA yo chiken kama kata chi toje gwaseme jenen gwada ma chana chujo ne kama tiang wona rere ka Matiang town ka Longechuk County wa situation on gwada mo chi Matiang point wa chai yo kef dene SPLA yo kene jechen borlan Nuer wai army awamiche na mo je ndan le rode de wichi winimi antamne de konen te control ga jo chalat gwasme tene SPLA yo kene de konen te control ka Longechuk ki ka Matiang town ka jo dan chalat anyok ke separate attack michi tuok pan ka chanjan dang ro baro ka pay bade ron kin dang ro jan dang ro de die chukum SPLA ayo ken chaka magba kuma SSPDF doran chalke Jamara Sabah kene Limoro ka doran chalke Lenya County na mene Equatorial region chawe SSPDF wa chikanon no de kan kuma SPLA de kan jo ka position dan tikten ka Lenya and when mo wache woko banete kontila SSPDF chaga nangne de chop karo gwad dan ci korche tuokten so ne me amila roda entama kolne lam Gabriel jaram dan and go report mishit kana me ke jaram dan en la trach ka ta dan ci kwani tuoko je right now chana kuraj so ngai kone la to mete kring mi ci tore wi ka South Sudan ala ke je to one place special mi je to ka panal la deka pin bo re wi ne dia de koken so menen yana me koren ci to wal so right now ngum la roda chana ngaje temo chikorche wonyam chikori tuok so chele lao men lar ke chawe chatuore de kalungu shugu tame so what is the way out kume
SPLA ayo men tipin Dr. Machar ngai kon yale Dr. Machar jare tijen so chala rete jen ten jantin ka cenge dan cha yen geje cenge dang ro bakel ka pay dio ke dan abena karon kin dang ro jen dang ro die jema alo telemi kanalun so kanalun tere tijen la jen siang ba jelun ba lokir mi yadide so can chicken SPLA yo chicken live with no choice. So this is my opinion, okay, personal opinion. So mugu yena rega dana le rode mungai kone de tuok ano ko longechuk michi korche tuok ten tema kaji kuma SPLA yo chika mat ken Nuer wayami which is definitely talk de ka mat jejen borko dorien de ka mat in a time so michi tuok no chi korche tuok ten. What do you think are the place and wale betede kacha place ta de check up. So name send a signal ka kuma kiran wode be kir ba another strategy be nyok meledeja ko en kuma mela kuma SPLA yo medan la lat ken o ken do la ken keren yale ko de ka bok ci do la ken keren yale ne di la de ni ci kan da dual ngai kan do bran de kan nyin ka je kan ni kon te keren yale tika ga mechi dit ci gare ko me challenge o cha me di long cha lingten so shiren yal ci ro de o tiam ren yala ya na kan hale be de ni baga pal de ni kono kula nyin bagna kula wona ke jog tong mi we nang ne ren kono la hali so na me agenda la na kula ya dek but de ni shika hali shika ndier ka hali e kuma enta manyenya kene kuma ko chi kuma SPLA yo chatere wiki juba tel matere wiki juba right now right kon so kuma SPLA yo ja dor ja ka central equatoria western equatoria ka doron tong ja ka jongle ja ka apanal and then ja ka unity state god the alti kan kontin ati jikuma SPLA yo tiketen so ka kuje mo ko cha ka leave no choice bukor badil te tinisha so right now ajen sha ne non tema ano chi korchi ora la che wag majin wala ka longechuk county so men mela beje long men la jega beje la hen one din konten wana mo riudi en dial kan Nuere ka ga Nuere kan dial wade ba pen naga na Nuere en mi chi tuok la naga na Nuere chengna men met ken ka jang ken ka Nuere sori en bulon ba ka ga Nuere kan dial dumo kul nyene kon ka jang ba kulo ka rili jang de kulo okay kore me dong bana beganak ke ba kujimi bajanak bane ti kan Nuere kan dial ne de bit yenon embo sai kan Nuere ol bana me la we jagan lo kim yadit katet ko Nuere kan to ko rodi yenon okay akane de kono to ko rodi so what is the way out Nuere gur kan charanyok ku me chena chaga biya kwanya ka do mi shajen ka tela mal mitetin tel problem ram de kwanya dara woten but ti kuma SPLA yo ti ka tel choice sentama garobi ko bi kanater ti ga meda na ti to ga 2013 me cha Nuer dial cha ka joj dio ngai kon diale ne dial ti bano lak na ga fagak cha na ju ke juba ti na wo dor Nuer ka fan gak ti na wo ne ka law Nuerland ti na lo lu njogo na ti na bin ke strange ken ti na bano lak na ga fagak ne my good ne dial ne ti chiren kule tena wala no nyin kan Nuere so antema kon kuma SPLA yo dan me cha kula chak mi cha kula binyo mi yar ka men tama kir mi yadi ko cha la ring mi de tin tama men bitu go nene mo kir we lugo no lunya Riek Machar lunya Dr. Machar what do you think will happen ngen kori kono neno jarwa cha la da gwata me gen cha neno no cha wak amaje wale so way out bebeje mat enemi chikir mi yadi cha lo de che nyoga mi lo de jepin so kui kon mentuok so kari pon mo gwa kananong ano ngum choda lat chinari artin ke chinate ka bot of course na kor mi chatok cha ken chinate ka bot ko ma mi cha yot la piga gwad we penten dera gan mu ka bot dera am din mu ka bot kwana pele dinya ko ken meti use ken ke kume ere de won de kona ngach en kume point mala kume kirmi yadit kere de wal ko ngai ken no bete kur butuok ko kan ne kon la kuma SPLA yo ti ko dier tiaka ngai ken je no kur mi de tuok ti kur mi de la neje son kur mo ko tetin kuma SSPDF keredi so me keredi we mean that kur ti tuok elia ko shabu la neje chewa gore de chewa man mi chewa kan la lia la tuoga so na me mi choda la wala ka longechuk
all the detail big bene yo gwa da nan chiri dial cha ka nunga ken ko la ka bna gor ke ken la ken ka leske media mi cha la su media ba ko jek so ngai kona mi se kuma tiam chika na post kan nei ko nin tere wika so Sudan chika na gor no ba jangach ban mi cha ka tiam sorry mi cha ka tiam kuma chika na lat ban mi chika na tiam na kana lat sen kep kan wuj bugan la no cha ne ti cha SPLA yo cha ka jot jeme shanen ti to ko western equatoria kan kuma kan writing jigala na jenu ete kering mi to ka cha business kan dangro cha ko vran cha ka jutin tel mi le roda right now the same thing to gone so rek ma char mu waje lu nyen den ti dial bi ka go jen danen goro de linga na money kodi it is the only choice right now tell a choice to den kwana peli mishal queen kwarem ke queen gwene no beled wala shebelet queen gwene tel do mede ler ke right now wal to threaten insecurity teten ba de kula ladede take international community ne to wona kan kamuku kan valis bong to kon nying election ko kan kamuku kan ka donate akwa ka receive wal country tererika gwan mutu ku seteten so do bedien me de mal de ko lat ke jemo so cha mal cha de la ring to lat karodien so jo me amugwa ko de yana linkatin kon tin lat karodien ko ngwane kati bej kati kon lat karodien re wika so Sudan ke jen time to kontena so gorjeno de na de karodien palping ka liang katin content wo ano kore katin ka kwija mo te cha ga rele ka gwa ajela re gone so gorken realeka jere mangai kona okay jere mangai kona ngwani ci urien la na pan ci de me channeling ala forma to ma char security 8 chaje yere we ke juba brigadier general Gabriel chaje yere we ke juba ka do ko jene ramkel ka kuma SPLA yo ko jen wacha kona ramkel millet so ngai kona jin mi jinlet la ja nyerke ko ledi jen cha yere we ke juba right now lo tere ti jen so ti lat ke me kir ngaje luone ken ngaje no ti dialte ti correct betwokten ko jin me gwe no de mal de no dia ti de wo ka mi yen na ka guri mal wa ka mi yen na ka juba ka jan wo koru ka mo weka so na me chi choice lon ka kir no then dia SPLA ayo de ro ka mi yen ka then ka ngaje no korbo wo so right now to twokten ka dial ka tinga jen kem yadi no buko good wen and den gude ke liu ajen kor telm do den ka kurme badoran be yarlon kone kono shal Nuer ko kurme chala ter ka warap cha ter rol jan ter ga je doran kone shal Nuer chit ka mi nasir cha je yar ti nasir je fan ga gatin tong mi goro luka ba right now yunti jatin ba yunti state ba goro ba luk ba wuje ko ka western equatorial ngoda ba jatin ba goro ba luk ban so all this thing mi cha kare la ka kir ka ken pedo continent en pay badde ge jenda no kon ko pay wan ko teme chan yandang ro baddak ci do nen dang ro kinen jok den be pen ko pay wan so wuda ga pay wan jaka dak ma char ko be te ka pede chop ke die ja believe ko pay diok pay ngwan pay diej pay bakal pay baro pay baddak right now do ko larno te ka pen ngwan to ga pedi ke pedi almost so mi chit kana me jaka ku me SPLA yo ka big bilodian be jek kuma na lat ka kwarian kwana pele jeneri yan gati kona more than 40 people chaga yere weke jubangai kona te kana rudian dial ke top official ko kuma SPLA go tandien ke dine general shirmening yana mene brigadier general pa yene no so everything menen kono gwada me amisha plan a kir ano bene dial kono shunkel kering ma char be ke yen eno ko kene itimo tillet kel ke dakre ma char so ngugu yena mabutuo ko gwathan tiniam gu yene di ngom borora lat chakum di tay bunong tina tikibliu chikabriar so ba kur ngwan bekanong so bene de kontla kuma SPLA yo baga jako beken ena panala makeli beken clear out ko ba ngaje no kor okay medan chana jenen cheto ka pagak an koramo ci kon me to tin chana jenen right now jona lere ka longechuk
dong borom baka pagag, but who knows? So the reality, these are Kir doing. Kir jalaka togo. Kir me yadi da ken letke. Gore jeno yera kuma SPLA yo kanene ko la Nuer di alten konti tere dorken. Tire me shi anga jene sha kondak. Ete ke ne de kon shala style counties ke non style counties. Ano da ka ko ne ti jega ne te go na modera mo go ram ma cha kon lok. Che goro de na de ke tik. Ke ko re wiki juba. Chi kwar kon ko kien chi karwaj. So tell ram right. So Germany yan tamo yan kanede kon la jikuma SPLA ko telega power. They do not have any power there. So jo me de konaling kata dana le nan wana rodin ke jere wiki juba. So again bu konling antamen go which chetelmal right now doran chetelmal again korsi alingo tene korten so yo report chile ben ban jele lingi yo ko gwadran che ben keje na ko tok tiang mi jira ma jirit gwa me ka Nuer online TV channel go je no gender channel de just subscribe ko de just support okay de comment de ja gori ba de like de share so jo me je na go de nyo yekel ko ye togre wich ka longechuk ja longechuk cha ja kef ku SPLA yo ana ko ku SPLA yo charo mat kene kon tela Nuer wayami ka jo dana chalat ke je depending on the report dana chano. So jenjo dana go de nyo yekel ane biata kamal bye bye.